Pojao sam sad 2 sendviča. Olimpijske igre London, prvi put je plivanje redukovano u odnosu na sve protekle olimpijade, tako da zaista ljudi koji su zborili učešće na ove olimpijske igre ili imaju A normu ili su na rankingsu svetskom jako dobri, tako da ulaze sa svojim vremenom vrlo blizu A norme na olimpijadu ove godine. Tim se ove godine 8 ljudi, znači imamo 2 cure, Nađu i Minju, i imamo 6 momaka, to su Čavić, Lenđer, Silađi, Marković, Siljevski, Stjepanović. Prvi put u istoriji štafeta nastupa na olimpijadi, učešće izboreno na Evropskom prvenstvu u Debrecinu, tako da ćemo imati 4 momka na 4x100 metara slobodno, prvi put u istoriji opšte plivačkog sporta na našim prostorima. Plasmanski, olimpijske igre svake 4 godine, velike nacije, veliki sistemi, imaju ih kao primarno takmičenje, oštra konkurencija i svi plasmani u popodnevno plivanje predstavljaju vrhunski domet, svi plasmani u finale su više od vrhunskog dometa, a za medalju ne treba u plivanju komentarisati, jer mislim da je pored atletike, da je to jedno od najteže osvojivih medalja na olimpijskim igrama. Ja ću u ime celog tima reći da da damo maksimum, da se tamo posvetimo trkama, da budemo jedni uz druge i da jednostavno u tom trenutku damo onoliko koliko možemo. Da li će to biti naš najbolji rezultat ili neće, ja se nadam da hoće, ali bilo koji plasman će biti stvarno zadovoljavajuć i veliki uspeh za sve nas. Hoću da kažem, eto, ja kao nas troje ovde, već smo spakovali kofere za odmor, ali ipak idemo na olimpijadu. Tako da jedan deo tima je onako spremni, drugi manje spreman, ali što kaže Nađa, daćemo sve od sebe, daćemo sve što imamo u bazenu, a sad koliko bude bilo to u tom trenutku vidjet ćemo, to će samo vreme pokazati.